Hallelujah. Sikhona ngala. Hallelujah. Sikhona ngala. Sikhona ngala. Sikhona. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kukhona abamoya bengcwele phakathi kwethu. Le yathi Nkosi yethu ngemalanga esenda sithembiso. Yathi njengoba senibuyele ekhaya ngeke ngishiya nodwa. But ngizoshiya namoya bengcwele. Ngwile kato nifundisa konke. Ngwile kato ba i-directed impilo tenu. Ngwile kato ba ngiko konke lenidzingako. Lapho senginamandla khona into niniketa amandla. Praise the Lord. Acknowledge kukhona abamfundisi. Amen. Ngibingelele make mfundisi. Hallelujah. Praise the Lord. Ngibingelele bonke bobabili abakhona bomake bantu labasha. Bafowethu ngala athi makela Nkosi i-praise team legcotshiwe. Hallelujah. Amen. Kusuka lapha kule microphone le sogcina le kubhutrudzani bonke ngiyababingelela. Praise the Lord. Jesus. Bathi thina mfundisi uyasicala. Uhlala kushumayela nalabagcotshwa bakhe. Kana bo-invite nje lelile anga-invite abantu. Lwathi sesisathi hamba ngevuselelo sive bayitela indzaba uve mfundisi athi eschatology is the study of the Holy Spirit. Akhuluma ngabo-hermeneutics, ngo-homiletics. Bagama laphakeme asho ukuthi theologically Jerusalema kusho ukuthi the city of peace. Laba sibepha bakusho lapho sesibajwayele. Hallelujah. Sesibajwayele la. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu uthi ngasitala Monday uthi labo labamkhonzako bamkhonza ngemoya nangeqiniso. Praise the Lord. Hallelujah. Uma ubuye sowuvumile usipitela abanye batopitwa. Praise the Lord. Hallelujah. But yena simkhonza ngani? Ngemoya nangeqiniso. Hallelujah. So iqiniso lelisakwendeka ngendlela le kufuna kwendeke ngayo. Athi Pastor Peter ngenye lemalanga nakato enda budlelwane nathi athi la kulethi kibhaliwe ukuthi the poor shall be nameless. Never shall the poor be nameless. Hallelujah. Senkulunkulu into yasikhumbula ukuthi uyasikhumbuta ukuthi why the poor they have a name because they are poor but you are in the house of God. What is the reason for that? Sizatsala koyini ngoba wena simemo wathi noma ngabe nginganamali buyani. Hallelujah. Ibisi likhona, liwayini likhona, neluthi konke kukhona. But buyani nine noma ngabe unemali noma ngabe unamali. Lokusho ukuthi kufakazela kuthini mfundisi ukuthi never the poor shall be nameless. Praise the Lord. Hallelujah. Namhla ihlobo tami sifuna kuva uNkulunkulu ukuthi ufuna kuthini empilweni tethu ngoba ngaso sonke isikhathi God is still saying something. Akabahlanganisi abantu akakhulumi. Siyagijima semaBhayibhelini ethu encwadini kaGenesis chapter 1 verse 1. Uyasivulela encwadini kaJohane chapter 1 verse 1. Lo mengasivulela encwadini kaJohane futhi chapter number 6 verse number 53. Sibuka amandla elivi. The power of the word. Genesis chapter 1 verse 1. verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 6 verse number 53. Jesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, naningayidli inyama yendvodzana yemuntu, ninathe nengati yayo, nite kuphila. Thandazele. Nasenzabama babelive linguwe babekhuluma ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Praise the Lord. Amen. Last fuza khona hlobo tami encwadini kaGenesis lithi lenkosi ekuqaleni kusengangaba nalutho emhlabeni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba.
Praise the Lord. But the question ngifundisa siva ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa ini ababhali ukuthi kwaba nema TNB kumbe kwaba nema fosholo ukuze ukuthi akhone kwenda ukuthi yosengenda umhlaba yosengenda izulu. But kuthiwa ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Hallelujah. Kulo mhlaba bekunganalutho. Praise the Lord. Uma siqhubeka uNkulunkulu wakhuluma livi make sikhosana wathi akube khona kukhanya. Hallelujah. Wakhuluma livi lagijima la yabo kanza khanya kwabakhona. Hallelujah. Wangagcina lapho wathi khanya sekhona nyalo senya separator wathi akube ngalana kutaba manje ngalana kube mhlaba nanamhla sonke emhlabeni sihamba sisihlala emhlabeni nje ngenxa yelivi lelakhulunywa. Praise the Lord. Ngokusho ukuthi kunemandla evini elikhulunywako. Praise the Lord. That is why nanoma ngabe udlala kufuna ube careful mavi lodlala ngawo. Praise the Lord. Awumani ukhulume nje. Bathi qaphela mavi lokhulumako. Nanoma ngabe ukwate njani, qaphela ukuthi ukhuluma njani. Because live once laphuma, liyahamba. Hallelujah. Praise the Lord. Ngikhuluma ngezinto zakubunhlanipho. Liyagijima, liyakomlokhetha la ngakhona, lifikelele lokhu lelikhulumile. Why? Kunemandla evini elikhulunyiwe. Praise the Lord. Wathi akonile konke uNkulunkulu wathi akube khona indalo njani njengoba nanyamhla sokuphawusa emhlabathini kumila khona isizathu ukuthi kwakhulunywa livi njani sokuthi lapho bakwakhulunywa ukuthi bakhona. Hallelujah. Wathi akube khona tinyoni ezulu tinyoni noma ngabe tiyafuna kuba netinyawo njengami tihambe njengami but akunawo mandla ngoba kwakhulunywa ukuthi kuyoba tinyoni ezulu. Praise the Lord. Ifishi noma ngabe sisenziniwe kuhlala emanini seyifuna lebolala tuwe postopedic angeke yakhona kusurvive because kwakhulunywa kwasiwa iyohlala emandini. Hallelujah. Nanyali banjengele live sesisi lekuthi yona iyophila emandini noma ngabe sisenziniwe but ngenxa yelive lakhulunywa iyophila emandini. Uma ngafuna ukuphuza lelivi wathi aphuma emandini kuphelile ngayo. Praise the Lord. Hallelujah. So kunemandla tuwelivi lelikhulunyiwe. Hallelujah. Amen. Lengena lapha ekhaya ngisafika lapha estandini. Ngithi ngiyacenza nangithi ngiphamisa inhloko becetha ku 70 nangithi ngiphamisa inhloko bona inyoka ithi imamba lebathi black mamba. Ngikuthi kunyoba bakwaZulu uthi ungasonzeli imamba imile yente so. Bathi ngoba mina ngiyeka ligunya neauthority nemandla ukuthi ngiyobusa kwemvelo nakuyo yonke indalo nami ngiyema ngayibuka sabukana so. Kuthi ngibani lo wina bathi babeZulu unganyakatisa ihambe ngathi Thepho ngibona uphethe reki lethe la mfana wayiletha Thepho reki ngathi kayi1 yathi wes 2 ngayibona seyithi kwente njani kuthi ngeke ligunya nginikethe amandla kuyo yonke imvelo livela khulunywa lethiwa sente abantu babe ngumfanekiso wethu wakagcina lapho uNkulunkulu wathi sobusa kuko konke. Hallelujah. Usena sibe ngoNkulunkuluwana ngalabe magama nguye ngithi ingilozi. Hallelujah. Sinemandla livela khulunywa nguye so sibe kulo. That is why asabi lutho kunemandla tuwelivi. Praise the Lord. Athi ngafuthe khona babesikhosana encwadini yeJohane lithi kusete lutho emhleleni livibe kangilibe lakhona angilivi waphila enyameni kusete lutho yena bekakhona. Hallelujah. Praise the Lord. Ngokusho ukuthi lo lesihlangane ngaye bekakhona kusete lutho emhlabeni. Hallelujah. Angilivi bathi livibe kanyama
That is why mfundisi kuthiwa he was 100% man and he was 100% God. Hallelujah. Praise the Lord. Nasifunda siBhayibheli lithi sidalelwe umntwana kodwa siphiwe indvodzana. Hallelujah. Athi iBhayibheli lona indvodzana inobufakazi. Hallelujah. So thina phakathi kwethu unendvodzana lena lebemlive lebekhona lena lenemandla nalabo abayibukelako baba nemandla nemagunya ukuthi bapite usibantwana bayo. Usede lutho kwavela ngaye. Sinemandla evini. Hallelujah. Live lelikhulunywa sihlobo sami linemandla. Praise the Lord. Linemandla nawuthemba ukuthi njengoba seliphumile lelivi leli ngiyalithemba futhi angidinge ukuthemba nje but ngiyalikholwa. Nawukholwa lento etimanga. Praise the Lord. Lelivi leli mfundisi ngelinye malanga likhona liyeva ukuthi umngane wami uyagula liyathulisa liyathalalisa ngoba belathi lona ukuthi what is impossible to mankind kuloku possible kuhamba amalanga uyafa Lazarus uyangcwatshwa liyathula lelivi. Praise the Lord. Liyasuka lithela abafunzi balo lithasambeni Lazarus umngane wethu siye kumvusa bayamangala ukuthi ngoba amalanga sekahambile siyoyindani. Praise the Lord. But let's not fear the living. La fear let them seven walo. Let Lazarus come out. When the journey, la kichima the living. La yemtabatini. Tipo mutalifa. Netingango zitalifa. Na ngokongo la basaku temtibo Lazarus wefa. Utinyalo la sene living. La sene kuluyiwe. La penetrate pasa mtabatini. La tilifa tibumu. La surrender. Nakabe besethi idlile inyama yakuyela tuwemnikati nakabe matsambo besaqalile kuthi nawo sekadliwe abuya ahlangana umhlaba wathaka ngesikhone kusustena lokho losokhulunywe livi waphuma Lazarus kwente njani kunemandla kwelivi lelikhulunyiwe. Nathi mfundisi bonke labafuna ukuthandazela bagulako ababuye ngaphambili abethe sekaphamisa sandla athi babefaka umlilo kunesandla nokusho njalo uthumela live ezulwini uthalethesela umlilo nawehla lo mlilo lesikhathi asibheka kuwe sophilile bathi wena ufuna uthembe and ungagcine ukuthemba kholwa because kunemandla kwelivi lelikhulunyiwe. Ebazalwane like lakhulunywa lelivikini siphuma lesontweni ngivamile ukusho lokho siphuma esontweni enesithatha indlela esimene esimatima like nabona indlela esimene esimatima sihleli ngala nalomunye uhleli ngala sibukela iTV sibona umfundisi bangena make umfundisi sithi hawu bese esontweni musa mina sekhola fresh ekhona hayi sitawuva uyangena umfundisi uthe nomdzala ngithe babe uyangena namaka hayi bahlala bathi asikadela ngalokuningi la ekhaya sidele kutosho ukuthi uNkulunkulu sikhalo sengisawusivile no matter lokho lendlule kuko but uNkulunkulu sithi kanjalo ukuthi sawuvile ekhala kwenu. Hallelujah. Praise the Lord. Wathi umfundisi namafundisi ngaba kusuke lo uNkulunkulu esibeka umkhonza nyana uma kutophela lo mnyaka ngana lutho lokho lokwenda kulasane simdlulisa. Praise the Lord. Hallelujah. Asala mfundisi uyeva ukuthi uthini hayi mina nginemandla uNkulunkulu beyanqinisile mara ngala kumakhelwane ngilabe nginebuthakathaka khona basta baphuma bomfundisi wathi la into ukuthi sale sekadokotela vele sale sigive up udokotela sale vela vala ngoba angeke kube na 7 mama miscarriage yalo umntwana besala 9 months soshonile sekuvile ebuhlungu enough ngathi mina nonye lo asisabukile okuningi but sesibamba lelivi lelabazalwane labaphuma la because the live leli lemandla sathi singacabanga ngivayela ukuthi khona sativa kahle kwande njani divine no before divine sekunemlo sendleleni
Kwasakhe nobatsana yadlala elive likhululiwe. Usaka umthetho amandla. Kwenteka the very same thing sakabajina bomfundisi. Within a short period of time. Wathi amseva kahle futhi ngathi sekunenkinga la. Hallelujah. Kwente njani? Lelivi lakhulunywa balikhuluma bathi uNkulunkulu usivile isikhalo senu. Bathi Sathane noma ngabathi ngiya-attack, bathi lona solo liyahamba. Lithi njengoba kukhulunywa kulomndeni, siyabona ukuthi kwandekeni. Bathi thina solo siyalocate. Noma kule position, thina asisuki until kuze kukhulunywe. Kwendeke lokuthi uNkulunkulu usivile isikhalo senu. Kunemandla. Kwelive likhulunyiswa. Lokho lesihlangene ngako la, umkhosi wephasika akusinkinqubo nje elibandla, akusinto lesiyendako nje, but yinto lesithola khona amandla ngoba kunemandla kwelive likhulunyiwe. Ngiyela ufunze lapha kuJohn chapter 6 verse number 53. Jesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, naningayidli inyama yendvodzana yemuntu, ninathe nengati yayo, nite kuphila. Funze lapha 52 man. 52. EmaJuda aphikisana odwana athi, kodwa lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe kuthi siyidle? Praise the Lord. Amen. Uthi Jesu lasebahlele etafeni mfundisi uyasihlephula singwa. Uthi lokhu umtimba wami. Uthi tiwe wayini lokhu ingati yami. Praise the Lord. Jesu ukusho njani lo ona uthi umtimba uthi kudleni. Umtimba womuntu ungadliwa njani ngoba mfundisi bambonile bahamba naye. Bambonile nathi mangale etinengi. Bathi usuyajika uthatha siwa uthi lokhu umtimba wami, lokhu ingati yami. Hallelujah. Nathani bese seniyadla. 80% kule 72. 80% mfundisi baphambana naye bahamba bathi lo muntu uthina simvisisi. Praise the Lord. Can you understand? What is not about the body, it's not about the wine, but it's about the spoken word. Hallelujah. Bengasinga lesingwa, bengasinga ngale wine, but bengamfundisi yale live leselikhulunyiwe. Praise the Lord. Lokuthi nje akhulume mfundisi athi lokhu semthimba wami, lokhu sengati yami. Mandla bekangekho kuletindo leto, but mandla basekuthi kule live lesalikhulumile. Praise the Lord. Hallelujah. Bathi laba siyahlubuka thine because lasikuva ukuthi lelo sosichazelela seyini manje. Bathi thina sesiyahamba. Hallelujah. Lalela sihlobo sami, ungasuki kuye noma ngabe livunga livisisana kahle. Dala tiwe live lelikhulunywe nguye. Because kunemandla evini. Bathi mfundisi thina siyahamba. Hallelujah. Athi mfundisi nakashumayela la. Athi it was about Petro. Hallelujah. Nakasichazela nje nawulanzelela nawuve kahle lo mfundisi konke lebekakhuluma ukuthi it was about Petro. Ubuka la Petro adlule khona. Ubuka into Petro lekakhulumile ukuthi Petro ekudleni kwakhe mfundisi kunemandla noma wathola because mandla bengekho kulesingwa but lesingwa sabanemandla ngoba sekunelivi lelikhulunyiwe azange nakhulule noma bengibani wemfundisi but liphuma lelivi likwesingwa bese kuphila. Hallelujah. Njengoba lelivi kusuka lesiphila nalo liba nemandla naseliphumile. Hallelujah. Praise the Lord. Naliphuma lelivi aliphumi nje but nakabhala Isaiah athi lifanele nemvula once laphuma alijiki. Ningawena umsebenzi bambelela tiwe livi
lelikhulunyiwe. Praise the Lord. Live lelikhulunyiwe linemandla ekukukasikalekiso kube sibusiso. That is why sonke mafi lekakhulunywa kulo kufuna wathathe. Nayibona ke be careful. Ngoba senipoteni khuluma nowabe njani. Utoba slima wena. Buka abangani bakho abancane abalahla amajezi esikolweni. Wena umkhulu baluhlala lahla amajezi. Utoba slima wena. Aphumile lamafu. Njengoba aphumile. Akajiki. Kungene ungakubona namhla lokho. But ikhamba kwesikhathi leli solo liyazula, lelesilima, solo liyafuna, solo liyazula, ekugcineni liyangena. La leqiniso khona. Lento umsebenzi. Wathi why bave bantu akhulunyiwe siyawahlonipha, but uNkulunkulu asihloniphi kanti ngilo lenemandla. Mina ngamfakahle sisi. Kona ngiyavuma sengihlala engodini but emgobothi. Washo kahle wafuna kashona noma bese bamlobonile mase kashadile. Ufuna kwenziwa nje cele nelithula lababo wakhe. Ngamfakahle mina. Noma bamkhipha mara wakhulumela. Umndeni libhokisi sikhonza ethendeni. Sikhonza sonomndeni umethi welivi umfundisi siyakhonza ubethe incane yami isasiqhubeka umndeni ungakafiki. Haleluya. Abethe umfundisi sicela amalungu emndeni ngala bamile badileswe livi lelakhulunywa lo muntu esihlangene naye soshonile kuthi wathena sina kube ngemgobothi ecele lithuna lababo wakhe noma babe besenzile kasilinda but namhla yena angeke angcwatshwe la lithende limini. Leto sikhathi ngifundisa usite umngcwabo toba kasilinda sitawubambela sitawusuka sithi enkonzweni sesihamba simathulelo kwistrip. Kutshintshe ihlelo ngelivi lemulo masekho. What about if yaNkulunkulu? Uthi lokhu ingadi yami, lokhu umthimba wami, waphula, wabagamlela, wathi dlanini. Mandla besekule live lebakhulumile. Kuthi nanidla lokhu. Noma ngabe yini manje bomnyama yobaleka because akekho lo ngadla umthimba wakhe impilo yakhe imele the same. Akekho lo nganathi ingadi yakhe simo sakhe sale sibe njalo because kunemandla egadini yakhe. Bihlaya mfundisi John Loyo. Umuntu enjani uyosaloyiwe. Uloyenzala lo muntu. So nathi sesingati yakhe manje bomnyama akasabi nemandla kithi nasidla umthimba wakhe manje bomnyama akasabi nemandla kithi kwenze njani sesiloyiwe. Haleluya. Nanoma abathi emthathu longakanani lakabhokweni ukubita kanye but ngoba sowuloyiwe akasanawo amandla. Ukhuluma ngesipindi nje kamfundisi atakabuye mhlaka ebhejufe stand number 1 akafike utokuthola khona. Kwente njani mfundisi akathembi yena but uthembe livi leli walidla in a form of a bread kanti sowudla yena. Haleluya. Umuntu asikwa but yena umlivi nobeka khona etaleni umhlaba ngaba ngakhona. So bonke labadla yena baba nemandla. Haleluya. Lahlala live mfundisi. Lahlala sebahambile labang 50 labang 60 lahlala asemadoda abantu bahambile nisahlalelile. But because there was one man nomfundisi ekhulume ngaye kuthi it was about him. Hallelujah.
wathi hey mina ngiyeva ukuthi bahambile kodwa noma abasengifuna kuhamba iproblem yami ukuthi banetha nganikela ngawo kumbe banetha ngawathengisa so uma nyalo tosuka kuzoba nenkinga ngoba ngathi ukuthi ngisuka lana Jesus ukuthi ngisuka la kuzoba nenkinga wathini mfundisi singasuka kwesiyephi haleluya ngoba ngithengise manetha bakemavundla ngathengisa konke nebhizinisi ngayilahla ngathi ngiyakulandzela ngoba ngikuvelade ukuthi bonke abafuna kulandzela wena bathatha isiphambano sabo bayakulandzela njengoba ngithetha lelivi lelilandzela wena ngingasuka kuwe siyephi ukuphinda utholakala kuwe haleluya kunemandla tukwelifi lekalikhulumile yena kunemandla lesekakhulumile yena siyenda lesekakhulumile yena siyenda evini lakhe asisuki zimakulo abekhona ama-alternative bathi lokhu ungakwenda kutokuphangisela babamaphanga bathi uthi wena ngiyema evini lakhe angisuki ngoba ulikhulumile yena leli bakemavundla linemandla ekuthi likhiwane nakaya khona kutholakale nganalutho athi from today wena sewungifile ligama lakho ngisaphindza ngimile lutho haleluya praise the Lord ubulala yini mkhiwana ubulawa lifi elikhulunyiwe ngoba once laphuma halijiki lingawena umsebenzi akusiwonke emafu efuna kukhulunywe kuwe uwathathe babelele evini lakhe athi nababhala nomunye athi noma ngabe imimoya yembuso inivukela ningayishiyi indzawo yenu because once wasuka endzaweni sekumoshakele kuyalapho sabeni so then official problem yethu sibazalwane praise the Lord siyathandaza babe ngicela umsebenzi uyathandaza babe ngicela umsebenzi nalo uyathandaza babe ngicela ibusiness ngicela umsebenzi ngicela ibusiness live decide yena ukuthi utala kuphi athi tingilozi mixana ibusiness ngala tingilozi tivule amathuba ebusiness now batale boyithunga isikhathi sinye nakuba nebusiness ngala ngiyelele mina wethu na ngiyangala kancane athi la sengicethile ebusinessini tingilozi mixana umsebenzi tingilozi nathi thamba nemsebenzi nakufika la atithole umuntu wende njani live liphumile yathi tingilozi mixana umsebenzi bathi nakufika lapho lethe khona usukile endzaweni yakhe nanoma ngabe imimoya yembuso inivukela ningayishiyi indzawo yenu ngoba lifi sophumile ufuneka wenza umsebenzi nabafika la batitholela umuntu uthi biyeleka sheds ufike wathi mela naye la mfundisi but ngoba lifi sophumile it's not a respecter of any man lende kholo ngiyayekela lende kholo nima masters nima degree langaka lo ngafundzana nesikolo na standard 10 wakhona wawubhala beke okhapha etafuleni wabhala ngengane open book bathola umsebenzi
abheka ngakuthandaze kangaka kwente njani live uphumile ngoba akaphuma yena akajiki akakawenzi umsebenzi uphumile wahamba livi wathola umuntu asukile position yakhe wafika wathi kumele lomunye athi kumele kashesi nakhona sowuphethe lokuphethe umile uthi ufuna ukukhulula kanti ube kuposition umsebenzi wangena livuphumile mfundisi njengoba sonda babayibili la kule tafile malibekiwe sidlalo lesikudlala bathi kade sidlalivi yathi sikamfundisa tobebelapha athi babela sisilesi lokhu sokumthimba wakho lokhu sokuyingadi yakho haleluya ifocus yethu ayimilapho lesikubonako bathi bakule livi lephuma from twenceku sidlale livi ekuthi lokhu sokumthimba wakho sesizakele lokhu sokuyingadi yakho sesidla kona sidlale livi ngasikhosana selena umsebenzi empilweni tethu amen Joshua mala kwenda kanjani so indodana nemala masuba ne transformation udlele livi haleluya wena impilo yakho ayidlalive ongemala ngile lengena so ebazalwane asikhulumeni iqiniso uma singabutana la nga-1-1 singakholwa phela imfundisi likwasha lifana nemsebenzi ndibuke na usebenzi kubona isikhathi kwakasebenzi noma ngakuhola 1,500 but ukuthi sobamba imali yakho ngesandla kuba nethintsho nawe uyadibona nje ukuthi hayi haleluya so nelivi linjalo once walidla kuba ne-transformation empilweni Ukaba Bishop Mthapho namake Mthapho. Kunabantu abayembeshenini namanje emsebenzini. Bebabashumayeli labaye bebafunza emango. Babaleka ka teaching bathi hayi semawadeni. Bathi bayembesheni mfundisi. Now bahlala babuta. Mfundisi Mthapho sasekhona namake bebabashumayela emgwenya. Babashumayela la emango ngaleso sikhathi. Mara nawuthi babuka labantu. Solo bayanga. Hallelujah. Ngikhuluma ngabantu practical baleni babonayo la. Sebaze bayafana. Hallelujah. Sebaze bayafana ngasikho Hallelujah. So nathi uma sodlalivi sihlale kulo njengoba sihlala kimi nami ngiyohlala kini. Hallelujah. Etibini tenu yokobota. Umthombo wekuphila. Uma siselikini nami makaba nihlelekimi ngilivi sokugcina sesifana sokugcina sesinakekelana sokugcina sesimunye kwente njani sibambele livi elikhulunyiwe sihlala kimi nami ngihlale kini lokho suka sudlala kahle kodwa makusichepisa kufanele chepisi haleluya akufane chepisi ukuthi hayi yawuhlafuna uhlafuna no sidlalivi noma kubonakala kusingwa kubonakala kuyi-grape juice but dlula kuletinto leto dlala lelivi leto sikhuluma umfundisi because once laphuma emlonyeni wakhe logotshiwe ukuthi lokhu babe imthimba wakho lokhu babe ingadi yakho nawudla athi nakabhala Paul athi ingqondo tena iguqulwe ingqondo iguqulwe futhi yena sendlalivi noma indle kahle haliphumela wena umsebenzi lena tinto lethi mangalisa abantu bamangala ukuthi kwente njani udlelivi leli belikhonekta emhlaba kungaba ngakhona linemandla asitapheleni ukuthi sikhulumani asitapheleni ukuthi sikhuluma njani noma bazi bakudlalisa ngemavula kasikahle
with immediate effect wakhansela wajikisa. Hallelujah. Ungathi hayi ngidlalisa. How yinja kuJoshua uyinja wena. Ukuya ukudlala. But laba kholwako naso understand alive now useniphumile. Leligama lenja lingakuvala into eningi. Because seniphumile kufundisa ukuthi uyinja wena. Uthi uyangala minyango iyavuleka kwateta uvela kubona inja. Phela ngikhuluma iqiniso. Uthi live lingakhulunywa. Babona inja. Uma ngale hawu. Kanti mina uthi ngalo kubona ukuthi sekavuleka. But nayo leminyango yokubona lapha iminyango uvuleka. Neta kusona iminyango yavaleka. Kwende njani? Sengikhamka inja. So asibe careful. Ukuthi magama esiwakhuluma kanjani. Magama esiwakhuluma ebantwaneni bethu kanjani. Magama esiwakhuluma kumakhosikazi nebayeni bethu kanjani. Mishado leminingi yafa. If abantu bahlele endlini but nomshado sofile. Wena babazibana usilima la. Awufana nemadoda. Ngoba babesinda baba mathozi bayakhola wena usilima nje uhlula nje abanabeli labo baba. Manje simo sukela usiso. Hallelujah. Praise the Lord. Nihlalela lamagama wenkosi. Ahambile. Ahamba lamagama. Egcine nafika kuba benkosi. Ngiyabekisa ngaba benkosi. Afika athi baba enkosi. Nakabona ke enkosi. Akasamthathele inhloko. Because uthi tena lo silima. Noma sekunete serious lethi nabathi ilungise but ngoba usithenga isilima ngizokhuluma nemlo sesilima. Bala endlini pattern division. Wena njani? Nalona uthi athi umkhulumise umtshele inkinga yakhe sibona silungisa njani. Naloya uthi hayi utakucala yena. Kwende njani? Lamagama make bavundlana emandla. Usilima anemandla lamagama lawo. Amile until waze bawakhansele. Hallelujah. So let us be careful ukuthi sikhulumani. But live yefuna silibambe lelemandla. Ngile live leli elathile ngemalanga lwendlelimile lathi Moses khomba lwandle lavuleka leli vilelo lemandla leli mfundisi ngemalanga kwathi netingwa netifishi nebantu labanengi. Hallelujah. Kuthiwa bebala amadoda kuphela 5,000 men kungaba labantwana nabakhosikazi alamadoda but leli mfundisi linemandla ebona multiplication ukuthi abantu badle bonke kwende njani linemandla. Leli mfundisi like laphila latalo laphila labakhona letamsebenzi indoda solihlele echibini kwahamba iminyaka for 38 years but lathi nalifika mfundisi ngemalanga kwathi kuyalibona seliya echibini laseBethesda. Lifika thola indoda for 38 years. Hallelujah. Nalifika lona because linemandla once laphuma. Hallelujah. Uyathanza kusinza na. Hamisa bakhuphule imali emsebenzini. The promotion sola ngitholi. But live lithenga usikhosana. Uyathanza kusinza na. But because lona linemandla lathi lokusengaba khona lakwathi kusengaba ngakhona lokukhona ekuqaleni lona lathi siphetho kulesukalo lathi hey sathakala kuhambe. Hallelujah. Nalona bemasambo bengafuni kululeka but ngoba seliphumile lona kwasikebona lemvotsa sithatha igasi mathambo hale but ngoba seliphumile Ihambele hamba kwende njani ngilamandla elivile likhulunyile
Be careful ukuthi ukhuluma njani. Lokhu kukumthimba wami. Lokhu ingadi yami. Thimba wami uhleli. Ingadi yami inathe. Praise the Lord. Lesikhathini naloko ngidle ekhumbula mina. Praise the Lord. Hallelujah. Linemandla lendlela mfundisi ukuthi ngelawo lemthandazo lamadoda athi ethempeleni ngothi nezenzo athi naka ethempeleni athola lokuyahleli. Every day nabangena baphosela imali. But because bebana lelivi. But look at us. Isiliva negolide asinayo. But lesinawo unositokunika kona. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sukuma lakijima lelivi nanoma abemfundisi lendoda beyitele vele isishosha but ngoba seliphumile lenda mthindo letiyenteke ebantwini babangala bosilinda nabomathosi laba bayishiya ngaphandle bayibona iyangena kwende njani livi liphumile lenda msebenzi bayibona sayidumisa nayo. Hayi mina nawe lesishiya makhelwane sithe kutodumisa asikaze samfakazela nabanye. Asikaze samfakazela nakanye. Praise the Lord. Leli vile mandla naseliphumile. Lokhu umthimba wami. Lokhu ingadi yami. Mfundisi ngeke noma imgcobo kana emathuli. Lenceku iyashumayela. Nayishumayela lenceku. Ishumayela nescripture sa David na Goliath. Lapha kuSamuel. Uthi David Goliath bekabambe into yakhe agcoka phelele. Wathi wena nyalo sokulelitshe leli lilasha Goliath. Wathi lo myeba besukuma. Wathi wena sokulelitshe ngekukholwa. Wathi indoda ayibona isidzimu kwende njani lelivi lekuthi wena sokulelitshe. Hallelujah. Lentshitsha lelivi mfundisi laphuma naye loye walikholwa ukuthi vele selitshe. Hallelujah. Ngapha nathi ku kunemandla liwelivi lelikhulunywa leselikhulunyiwe. Hallelujah. Selophoza mfundisi lasiphuma la. Bengikhuthela omunye nje emene. Base bagula kuya phambili uphamisa tandla. Nakaphuma vele ngathi ngiexplain ikutawa kwinhlanga. Nangisaphila. Leke bephambili. Hallelujah. Ophoza lento ebekayitela mfundisi nakababeka tandla. Hallelujah. Nakaphuma mabarudzana. Uthi hayi uma ngafika nesitudio ngisaphila. Kutawa kwinhlanga. Indlela ngathi seyivulekile. Mara ube kuphi? Wena njani? Mfundisi wathi babe sandla sami lesi sandla lwanguwe. Mina umuntu ngifana nabo bonke abantu but ngagcotshwa nguwe wamlandze efeni esibhedlela sabadiklela ukuthi sengefeni. Faka mlilo. Njengoba wasithembisa wathi ngeke umivimbo saphiliswa. Ngicethisela ukuthi umsebenzi osawuthethwa nguwe. Wathi ngegama lika Jesu ukhulumana nenkonzo ngegama lika Jesu. Sophile ngegama lika Jesu, sophile ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu sophilile. Wena yonke iprogram lebandla sesiya after i-benediction sesiyaphuma. Makafika next week. Uphikisa yini? Uyajikisa. Live lekhululile. Kumele sikwentanga sibazalwane. Be careful. Lekhe kumfundisi. Hayi usatende ngoba atendeki. Siya opposa nasokhulumile.
uthi umsebenzi uthishela ngoba benenhlanhla uthi umsebenzi wephoyisa Yeah. uqeda kuthandazela usamsebenzi usho wena mina wena wena la uthe la sebafuna umsebenzi noma kusiphi isicelo sakho kuya phambili mara na uphuma la ngisezikangani lapha mina ngikhuluma iqiniso manje lento ngoba ngikubude ngala uthi kwathi masethi so mara siyaniva ngaphandle manje bathi 10 minutes kanti basikada ngaphandle basekukhulumeni utohamba hayi sesilapha ngoba singabona sibathulile uma sila ngaphandle basilalela ngisho wena mina kanti ophoza lelivi lelo lasezulwini wokuphila lo tibusise kulenziwe emsebenzi kwathiwa wena umsebenzi wakho so ingilosi uNkulunkulu uthumele wena sophilisiwe laba kuvaleke khona sekuvulekile bantwana bebakuhlupha uNkulunkulu sobathomisile ufundisa usho kahlali nawo lamahloko ndlebe lawa usho bakawathi usho wena abantu abakhe basesana bamlalela awubona lo mfana uzoshaya keyboard ngo uyabalalela phela lephoyisa ngani vele ukuba uyatshintsha lephoyisa haleluya ngisho kunestandayo phela thina just that statement so cancel yonke le nto lekhuluma lo uNkulunkulu besakwendile sokukhanselile leli vile amandla kuthi umprofeti wathi imvula yimingani yathi ngoba uhlala hlafundisa hlanga namafu weteka ngoba sibathi ngoba livile iphumile kuthi akuna mvula letona akhulumile Elijah imvula yakani yathi nima ngakufundisa isukile shoshothe langa seleshona la wathi wona langa mani lilanga ngoba livelo liyamlalela yema ibi yase yanqotshwa kwente njani uthona langa mani lilanga namhlanimile nalime noma bakufisa mfundisi utohambela la bathi ngoba kwathiwa limele uNkulunkulu wathona langa yoba lapha nawe nanyethe yoba lapha noma ngabe nyethe ifuna kuhambela phasi bathi ngoba uNkulunkulu akadala uthi nyethe yoba le nelanga yoba le netinkanyethi noma ngabe ufuna kuba phasi bathi ngoba kwakhona tibambele livile lemandla haleluya nefish noma uthi ufuna kuphila emhlabeni ayinawo manje kuphila emhlabeni because wathona indlela yakho yokuphila ebantwini. Amen. That is why naseludlile awusabi lutho. That is why naseludlile noma ngabe kupha awusabi lutho. Ungena labatsangenwa khona uphuma labatsangenwa khona. Hey. Mina bathi kuthi uNkulunkulu njani? Sikhonza lapha ebhethele mfana umfundisi. Siyongcwaba ngale bush. Hey, siyafika emathuneni hayi. Sithatha phambili singathi emzalwane wethu. Ekungini mfundisi kungini. Kumlomye babo wasebandleni. Hey siyalekela this space. Nasithi na inyoka. Hey, bana mfundisa. Lento mfundisi vele ngasabi yakutsala. Ngabona amadoda amakhulu. Bafundisa abakhulu bafike babathula bafundisa abakhulu. Bashone emuva. Umfundisi wathi angeke. Le yabulawa la umsebenzi yaqhubeka. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. We understand that thing ukuthi unethe ligunya. Hallelujah. Unethe ligunya tubethi inyoni yasezulu ethi phapha ezulwini, ethi phapha lendihlanzi lasemandini. Nalokuphila ngaphansi kwemandi, nalokuphila emhlabeni, awusabi lutho. Praise the Lord. Ngoba uNkulunkulu usekunike dominion. Ubambelele livi, ukuthi kunike dominion. Ubambelele livelo. Amen. Noma ngabe ngasasivikelana phathi, kutosala kwathiwa, kuthi sikhonza uNkulunkulu ophilako. Namazwi abo lawo agijima ayezulwini. Wasaseleselela senkosi wasukuma wasanqadi esikhoni kubekela so
thina noma ngabe bangasingafa nokuthethezana but kuyosala kwathiwa ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilako angeke samhlubuka uNkulunkulu wathi ha angisakuvikele bona sengivikele lamazwi labakhulumile because anemandla lamazwi lawo qaphela ukuthi noma usesimeni ukhulumayo lenza ukuthi sesilamapheni sembeka dokotela kachikuka sembeka i3 imedical aid bazivatha isanamani sesivele kaselipheni elilanzini be careful manje lokuphila nekufa aselumini so utawudla tithelo lokukhulumile sinjenje mavesi wakhulumile lithi liphumile livi lababe wasezulwini lona lomadeni longalali sike siphikise singasuka kwesiyephi ukuphila tholakala kuwe haleluya athi mfundisi bebabeka abantu labagulako because lo mfundisi odlele livi uthi angisayinzawo bekathi hambela because umsebenzi omkhulu nakahamba ngeke chief yakhe bephila abantu ngeke uyibambe nje nesithundi dishosha ingubela bedivuka kwente njani singasuka kwesiphi lokhu umthimba wami lokhu ingadi yami wo Petro wabambelela kuloko waselivi ngiyalibamba le sengidleka ngalathi nengadi yakhe singasuka kwesiphi ngoba evini yakho enemavi akho akuphila kithi athi umhlabelela ukuphila kwethu ukuphila kwami umnqathe mhlubuka tobotobo ubuka impilo yakho uthi ingaba njani ngibuka impilo yami uthi ingaba njani ngathi kumnazi njani mfundisi basi bahlangene bobabe labafana nabo emayiphilo ucommunity bathi baba silinda wena unomncane nabo bonke bathi sicela usishelele umhlangano hayi ukuthi baba besilinda ungcono bathi ngenxa livi babona ukuthi lo muntu utawuhambisa ngehlelo singasuka kwesiphi mavu ukuphila kuye sibambela lo livi lesakhulumile asisuki nendzawo yethu asishiyi noma babe sikhosana imimoya isivukela but siyema sime bakhambele ma-alternative bathi ngalana kunemanti ngalana kunesipenti ngalana kunemafutha ngalana kunaloku uthi angisuki evini lakhe nathi yena ngeyami imivimbo naphiliswa ngibambelele loko ulele esibhedlela ICU bathi kunemizamo uthi angisuki ngibambelele kuye noma ngabe ngafa ngifanele sibusiso ngoba babusisiwe labafako bafela inkosini